Battle of the Champ. Boss Alexis, tara na! Pa-message na lang kami, Boss Alexis. Boss Mayor, pa-shout out. Magdalo 13. Magdalo 13. Ayun, no? Boss Lennon, Boss Gisrael. Kita-kits. Mga day champ natin. Okay, adi na nagsindi, Boss Alexis. Boss Alexis, ano itong ngaran na ni mo ron yung address? Boss Edison, ano ngaran ni mo ron yung address? Okay, adi na. Tek to, boss. Boss Alexis. Okay. Game na, game. So, naad na niyo to sa boss Edison, Boss Alexis. Founder and Magdalo. Pwede may promo match na yan. Pwede, Boss Linon, yan. Pag may oras kita. Member, Alexis Fred Christian Linon. Magdalo 13 for life. Okay. Sige, Boss Tech, Boss Alexis, Boss Edison. Kung na-add na niyo, Sosa. Sige, anytime pwede na ako mag-start. Okay, sige, done. Playing na ko na rin mga boss. Game 1 kita mga boss. So para mga nakikita mga boss, share lang kita mga aton stream tapos pa-pin kami kung nakapag-share na ako para igapin naman na niyong ngaran. Di atong picker. Okay, ulatong tala, di na, playing na ra. Boss Christian, Pinyamura, 2 joints, Magdalo 13 for life. 2 joints. Mga maupagoda taga-akon, Alexis. Kaya to, Alexis. Bendon, grabe gold man player sa Stillfish Guild, maglakas sopo manager. Naman, manager, boss, sa Stillfish Guild. Boss Joker, Elieta, GL, good luck kuno kang Boss Joker. Di pa nato nakikita nira playing palera, Boss Alexis. Di pa nato nakikita. Wala to mga boss. Boss Vernon. Playing pa ko nira Vernon manager, Paldong Palio. Okay, adi na, start na ra. Boss Vernon, nara yun. Okay, player gyapon to naton. Nira